zamana ilkee maraatte keessa jira. Dhalaan gariin hogguu akkana nama laaltu qalameettu siibee malee jaldeessaa malee hin fakkaatu. Wallahi niin bereede itti fakkaatte dhalaan gariin aruuza jaanii hogguu kana deema. Wallahi maaluma ji'eetiin ni fokkotti ijjatan achi nayte achi guulte jala guulte waa gosa hudhan yogguu akkana silaaltu waraabeessa godaabee malee hin jettu dhamaatu kana yogguu isiin silaaltu. Niin bereedetti fakkaatti beeyte ijuma tana gubbaa waa meeqa itti goote arma jalaas annamuma jaarti jeessan fuudheen na ajaa'ibsiisa. Jinni wallahi dhugaan baan huccuu takka kaayyattee jala shorroysan kun hokkana isiinis akka nama haakimaa ba'uu kana dhawatti jala shorroysan huccuu mee huccuu bereedduu jallaabiyaa kana kaayyachuu diddee huccuu hagoobara fakkaatu achii wali cabte achiina baq jette achii maal jette namaa qabee jalaan dee mee shari'aan teenya bereeddu akkana dhalaan uffattee jallaabiyaa bereedaa kan niqaaba kan keerra baafte ala numa toltee akhi tana dhiifteeti ati ta jinni fakkaatu son si toltee mire maaluma jeese veelo moo beelo ta shari'aati yaanii inuma if moggaadhaa bee muumma kuduraa isii if moggaadhaa bee footoo nu kaasi yoo jinni takka if moggaadhaa bee qilleensatti iraa oolfuuf hundi namaa achi yoon fuudhe kunoo isaa fuudhe moo qilleensaa fuudhe waan nuun galin isaa fuudhe moo biyyaa isaa fuudhe akkan akkitti isin jirtan teknooloojiidhaa beeyte guddattan jechuudha armarra ol yaa'u guddin fuula kana waan adii takka if dibde fuulli kun suuraan irraa deemu hin jiru shari'aa keessa kitaabni akkana hin jiru yoo kitaaba keessa harkattan harkanne jaa makiinaa gubbaan banaa takkaas fudhatanii bar rubbamaa armaa ol qullaa godhanii harma kanaa ol rubbamaa gariin achirra ol baati makiinaa gubbaa tanaa anis warra durattiitii mi beek warruma zamanaawi ammaati sheekottii tana gowwoomsinaan hin jirumma sheekottii tana gowwoomsinee bira kurbaa dhooyinaa hin jiru nuti warra zamanaawiidha isinis zamanaawi namni zamanaawiin tokko wal shawwada wal hin shawwadu sheekottii tana shawwannaa nageetti faadumaati waan ati guyyaatti oolte si quba qaba kanaaf aruuza yogguu baatan yaa ijoolleeti yaa shamarran kiyya jallaabiuma keeysaniin baha qilleensa irratti aruuza kiyyaa nagadhiisaa hin je'inaan jaarsa kan keetii isin fuudhe dilli alamaa kun si fuudhe mii faayiddummaan keessa jiru naa himaamee maal shari'aa balleeysuu qofa faayidaansi kanaaf waan akkanaarraa of eegaa huccuu nama waxxartun kaayyatina nyaaraas magaalaan bitina naannoollee magaalaan bitina hangi isin qabdanuu nuuf gee hanguma qabdan ka barakaan waa godhu akkanaa nuu bitaa isiniin jenne nuu bitaa isiniin jenne maaliif nuu bittan duuba ufuuf nuu bituu keessan naannoo isinumaa unfeenuu ta bittan san dhalaa naannoo magaalaa nuu bittu san siifi naannoo teetis walumaanuu isin hin feenu akkanattoo taa isinii anan taane maal haa godhu gaa dhiiratan wallahi osoo anuma taate takka takka dhalaan ta'e jennoo qabduu jedhu biyyoolii tanatti areeda kana qaba kiyya kanaafillee waan ju'u areeda qaba Muhammad jaaniini miyyoo yogguu isaa agarte bar fuudhee jire isii duratti hogguu inni isa agarte kaysan beeyin areeduma isaa laaltee si jaalladhe jetteen gurbaa saniin beeka gurbaa isii fuudhe saniin beeka naannoo saniin taa'ee qare carcarkaan hoggaa aruuzni dhiyaate areeda magaalaa dheqi qaallichini xuluq godhi aruuza seenuu deemaa bar hoggaanii fi aruuzni galgala dhufe dhalaan namaa fidaa beeyte
hoggaa amma namni irraa yaa'anii hayyee jaanii faatiyaa godhuu yaa'an kana ka boo ati kan ana Muhammad kanan beeyne Muhammad kam khasifuudha ka isiimi ani khaniin jaaladhe sunnaa nabiitii irraa calaqqisa sallallahu alaihi wasallami sunnaa nabiitii irraa mul'ata areeda sunnaa nabii san sirratti nagarre khaniin heerume areeda qabu jetteen ka sunnaa qabu sani jetteen as deemtee qubaan nan qabatin jetteen yoo rabbitti amantuu taate dhoorkite firraa ganama abbaasaa itti yaab adeeratti yaab balleeyseeti ani deemu male diddeeti warra isaanii galte akkasi gaayisii kadhatanii mee balleeysee gali ani nama sunnaa nabii diigi maa kana goote jaaniin akkuma isiin na jaallattuufiin godhe dhalaan takka takkaas ni jirtii barte areeda jaarsaan feen kolkolo tokko maaf irraa hadde yennaan jaartiitiitun feen areeda kanaa tanaafin firraa haddi anumaanuuji bakka saniis maqaan dhomme isin areeda kanan feetani ni feena haadi khalaqaaniin jechaati ana dura ni feena maalakum maali akkanni sunnaa nabiitii miikun sallallahu alaihi wasallam ati harma kan keessirraa muruu feeta ni feeta harma keessirraa muru areeda jechuun harma dhiiraa jechuu bar akka ati harmarraa bereeddutti dhiiraas areedaatiitu irraa bereed gizee jaarsa kan keetiin areeda kana firraa haadi jettuun sun harma isaa irraa muruu jechu ni qabdan manaayi arrarraa eegalaa areeda naadin jaan namni isin sobdan hin jiru akkana moo kami shamarran laalamma abbaa manaa qabdan areeda haadu jiruus ni beeytan nabiin sallallahu alaihi wasallam namni areeda kana firraa haade falaysa minnaaji amma kanuma isin wajji mana galtanii diitu hafunyaan jalaa kana dhiifatee kana kafirraa haadu jiruu jira isinii wajjiin galuu jirammoo jaarsa keessan immoo abboo sunnaa nabiitii dhiisiin akkam isin irraa ba'uu dhabe irraa gammaddaniituma jaarsi kiyya laal diima areedan qabu callaa deemu mee laaliyya oo nama feetammoo jaarsi areedan qabu tanaaf feet maalumaan jee yaa akhi maaliif sunnaa kana tatbiiqa sunnaa tanaan maaliif hin deemne nuti yonni marxoo lafarra shorroyis yonni kofoo lafarra shorroyis aboo ol deeffad ati dhalaadhaami maaliif hin jenneen jaarsa keessan ibiddaan maaliif feetan kanaaf akkasitti intaltisan haaya eegagaa na dura dhaabbattan guyyaa areenni akka guyyaa firraa haadee kana ta'e haa dhufuu jetteen intalti akkasitti baatii 7 moo 8 areenni bakka sanit deebi'ee aruuza baatii 8 itti haaree galchaniif sababa maali itti faatamu sababa areeda haaduutti dhala akkanaa faadhaa jira dhala maasha Allah irraa jaan nama ammallee jiru bara inni fi isiinis sagalee tiyyatan yoo dhagaan anaa bar sila amma jaan sagalee tiyyatan dhagiyaniimma kunoonuu ishee kan jirraa jaan waaniin beekurraa hin haasa'uu jira jaarsa keeysan areeda irraa naadina rabbi sodaadha dhageessanii ijoon laa rabbi sodaadha areeda isaa kan akkana qaqqabadhaaf malee maasha Allah siifiluu jaane akka siffilaa manaa gabbaasa bar isin jaallata aguu kasitti isin filtanii fi gabbaaftan ala abboo jaartiiti maata fedhe karatti nagar areeda manaa naafiltuun qabaa bar mana malee ijaanin arku maaluma jeesitti yaa mure aguu inni manaa gabba'u dhooytanii gabbaaftan dhalaan diqaalaa garaa qabdu dhaloota baatiitiin feenee jaan dhiirti jaartiin itti jalloo dhiha aduutiin feenee jaan dhiha aduu amma isiisan birattiin galuu deemaa miti ija abar akka nama mana hidhaatti waliin deemanii haa ala takka naafaadhaa jira nama mana hidhaa waliin deemaniifi inni tokko taanoo hogguu aduun gaggaragal kaya kara mana isaa tamisan takkasii areeda filtuuf ka takkasii addasaa dhungattee nagiyaan bubbee yaa Yuusuf kiyya nagiyaan naagal hanga ati dhuftutti gaamanni dukkanaa hin turin ala akkana tayyattee ni geggeessite amma nan dhageewu isin akkumaan amma isin hin jee kana godha dhageessanii ganaallee hogguu abbaa manaa harkatan akkana adeemse
نجالة أبا منوفي أناف خسيجارة دقولي سيجارة رب الراهم بس أمين جاء إسن اللي خرا ديسا قرآن أنا مدي مربي سناقود خرا شريعة أنا مدي مربي سناقود تغنى نيرومين عروز خيسان إيقات تا hojjettuun arma keessa yoo jiraattan namni biiroo mootummaa hojjetu jaartii namaati isin hogguu biiroo dheeyxan qaxxitaa teeysanii waan dalaydanii bahu hogguu deemaa dheeyxan indeennash salaamnash salaam kolkolo qeequudhaan jaartii namaa taatee kanatti indeennash way jaartii namaati moo maali jaartii namaati isin tayin inuman ta'u salaamnash indeennash jaanii dhiira harka fuudhuun mu'aanaqaa wal godhuun wal dhungachuun inuma takka hin ta'u jala murree ammata dubraa harka dhiiratti hin kannina harkaa sirra kaayyachuun baddin yoo si jaalate si harka ijaan ibalu si jaalladhe si dura dhaabbate takkaasit dawwale haloo eenyu ana Faaxum si jaalladhe kam jette eenyu ati Yuusuf aaya warra keenya koo si beeke hangana irraa gal walli shokkifatan malee hin ta'u wal jaalachuun gaabbiinaa wal kaayyatan malee hin ta'u akkana malee jaalaltiin taatu yooni fi jimaa barcaaloo isii wajjin afaan keesseef malee hin ta'u yoo halkan wajjin gofqaloo jala ijjite malee hin ta'u haa sooftiidhaa si haqateenii si biraa deemu karaa dhalaa naamusa qabduutti kanaaf tiknooloojii kanarraa hin haasa'uu jedhe gizee dhufeen jettanii rabbi sodaadhaatiin hin balleeysina akka hadiisaa quraana bobbaanee galla malee akka tiknooloojii bobbaanee hin galu ifaamii kun keessattuu isin foon yoo dhiirti takka qilleensarraa maal jettellee isiniif gaqqabaa gartee deema tajaartii namaatii isaa taatu ta dubraatii isaa taatu shari'aadhatti hin taphatinaahii kuni gartee kana fakkaata waa'een gaa aruus bahaa fi ulma bahaa fi aruuza galfannaa fi laalaadhaa fi gumaataa fi kan ooluma qabnee idda takkatti kanatti injiruu dheengaddarraa haasooyi ani laal feetu fudhadhu feetu dhiisi hawwan magaalaa tanaa naa fudhatanii je'ee sammuu keessa onni ni yaadu hin jiru ani himeetuma armaa deemu lafa bakka tanaatiin ragaa guyyaa qiyaamaa isin rabbaa dhagee seemaatti hin dalagin siin jee nabii sallallahu alaihi wasallam waa himee harka kan akkan ol qabee alaa hal ballaqtu yaa rabbi an ganda hime allahumma shahad yaa rabbi ragaa ta'ii ijaa sambuut yoo isaan kana kaadan taate yaa rabbi ragaa ta'ii ijaa dhageessammoon dhageen bakka siirii dhaquun ni jirti bakka qarxaasaa dhaquun ni jirti bakka hadiraa dhaquun ni jirti fuulatti gartee waan fuula nama jijjiiru hidhii diimeeyfachuu qeensa bitachuu nyaara bitachuu rifee naannoo bitachuu huccuu gartee nama waxxan huccuu qalloo kun ni jira hin jiru shari'aatiitu irraa isin dhoorki hatta hamma bannabiin sallallahu alaihi wasallam waan rifeensa gama duwwaa kanatti chiniitan kana maal jettanii biima moo maal biima riwaayaan nasa'ii biima sanillee dubbateeti yogguu isa saniin waan rifeensaa wali qabdan san kawumnaa olii ittiin godhinaa jedhe kawumnaa olii kanuma rifeensa keeysanii wal madaalu itti godhaayi maaliif jennaan ka rifeensi xiqqaati rifeensa guddaa fakkeeysitan dhiirtii isin agarte tuni naannoo maashaa Allah je'eet irratti fiig ammoo rifeensi bakka hin jiru man khashaana falaysa minna namni waan hin qabne akka qabuuf godhee nama gane nurraa himitii jee nabiin alayhi salaatu wassalaam ammaas killiyyuu tana digartanii mi killiyyuu ni beeytanii rifeensa nabiin sallallahu alayhi wasallam hogguu wali qabanii hidhan
killiyyuu irraan gaddee bisa